Nuannautiaqaaqa maanga qaaqusaasimagatta nuannautiwarput Kalaallit nunaani inuunissinnut ilaatikkatsugit neriuppugullu tamatta ajungitsumik siunissaqassalluta No. Yeah? No, okay. Nikelluutierinati ataasiarluti kungaluarpata nikelluutierinati suni aamma koqqikkaluarpa ajorsassangillat ayuaassaput namminnerpillutik uagullu ta uullu nuiaqataasut sassussau ayas Lucy Realberg. Linda Casey.
ITCIP affineqaapasaanik pikkorissaaneqa nuumi ukiorkingulleq ingerlaneqarpooq pikkorissaanermut peqataarusuttut nunarsuarmit tamarmit saaffiginnittut hunneriupput 30 taamaallaat pikkorissarnissamut peqataasinnaaput. There's almost 100 applicants, only around 30 are participating. How come are indigenous people so interested to participate? Well, I think ITCIP has started as a seed. ITCIP naasutut siammartigassatullusoq aallartismavoq ITCIP pilismaneqarnera nunat inoqqaavisa attaveqaataani assiingitsunut ilumuuvissumik siammarsmavoq. ITCIP pillugu ITCIP pikkorissartitsarnerani peqataasimasunit tusaaqartarsmapput pikkorissaaserneq pillugu ajungitsumik tusaaqartarsmapput taamaatumik pikkorissarusuttorpassuarnit saaffiineqartarpuut sianerlutik paasniaasartut aamma amerlapput. Taamat ingerlanaaqanu isumaqarfigai. Isum tamatuma takutiinnarpaaqaneq pikkorissartitsinersarnitta piumaneqartiginera tassa peqataasinnaasut sisamariataasinnarlugu qinnutiqartarpu kiutamaasa imaappoq qinnutiqartu sisamaagaanga tataa pingasuitingartittarpagu ataaserlu peqataasussat toqqartarlu tass aningaasaliissutigineqartartu uagutsinnu taakkua soorlun taakkuup killiliisuusut siunissami siunnerfingaarput aliangersimasumik una pikkorissartitsisarneq nunatsinniingerlattagarput taanni ingerlatiinnassаарput kisiinni aningaasani pissarsisinnaagut taa Nunatta sumiffi tikillugit pikkorissartitsisarnerit ingerlattalorniarpu. When you should select some participant, what did you try to see? This year we tried. It's a difficult process, as you can imagine. We have to rely on references by internet and. Ukiormanna peqataasusanik toqqaaniarnitsinni nunani tamaraani qanoq Aaqqissuisoq pillu misiliittaqarussuangitsunik pikkorissartussanik pissarsiorpugut. ITCIP pisortaa testaqaima siornajuulip qaamataani taama uqaluttuarpoq imalu aamma nassuiaavoq. Pikkorissaqataaniartut innersuusutaat qinnuteqaataallu internet atorlugu ismuisariaqartaqatsigit peqataasussanik toqqaaniarneq nalornartorsiornarsmavoq. Nunani tammaraani Aaqqissuusat assiingitsut nunat inoqqaavinut qanoq sunniutiqarnerat pillugu ilismasqarluartut ukiormanna pikkorissarususmangilagut akunnattumilli ilismasalinnik pikkorissarususmalluta. Inuiat assiingiartut peqataanissaat ujartorsmavarput nunarsuarmi sumiiffinnit assiingitsunit aggersuusut pikkorissarnissaat syynertarismallutigu. Isiginiagarput alla tassaavoq pikkorissarneqartut paasisutissat ilikkakkani sumiiffinni najukkaminni siammarternissaanut piinnaaneqarnissaat. Pikkorissakkaummi amerlanerpaartaat piituqarfinningaaniarsuuput nunaminnilu naalakkersuinikkut pitsaangitsumik ingerlasuqarnera inuunerminni atugaraat. ITCIP ukiut marlussuit matuma siongatsuut nunani tamaraani suinermik misiliitaaqarnerusunik Spaaniamiutut uqaasilinnik pikkorissaavo. Nunat inoqqaavisa pikkorissartafiat ITCIP tassaavoq eqqisineq aallaavelu ajornartorsiutinik najuarissami nunanilu assiingitsuni innuiat piginnaatitaaffimminnik sorsuunerminni ajornartorsiutinik unittuafigismasaminnik qaangiinniarnissamut pikkorissartafiat aningaasarsiornikkullu ilinniarfiulluni isumassarsineq paasisutissanik pissarsineq sulunernullu peqataalerneq ITCIP anersaarivaa Iffinmi suleriaatit assiingitsut Kalaallit nunaanilu qanoq naminileriartorsmaneq pillugu ITCIP-mi ilinniartitsisutigineqartarput. Inspiración de Groenlandia? Ok, inspiración de Groenlandia. Yo he tenido mucho para llevar a mi país todo el sentimiento que está aquí en lo económico, en lo político y social para compartir en el pueblo shuar.
Kalaallit Nunaat isumassarsianik nunanni Ecuadormi atorsinnaasannik pitsarsifiingaatiarpara tassa aningaasarsiornikkut ingerlatineq pillugu politikkikkut ingerlatinermik inunnillu sullisnuup tungaatuut maani pikkorissarnermi peqataanermi pissarsiaqarpunga Juan Carlos Finchak Ecuadormersoq oqarpoq taanna amasuunip sinaamiuoq nunalu tamanna siallerajuttuuluni. Los temas tratados desde hace 2 años en cuestiones indígenas se han aumentado porque los procesos que se están viviendo en Latinoamérica Nunat inoqqaavisa FNMi isummersuusqatigitarfiata pilersinneqarnerata nassataanik nunat inoqqaavi ukiuni marluni kingullerni nukitnoosumik inissimalersmapput aningaasarsiornikkut kultuurillu tungaatuut nukitnoosumik inissimalersmapput Atensiulupes Panamami inatileriituusoq oqaluttuarpoq ITCIP 1998 pilersinneqarpoq tuluttut Spaaniamiutullu qaasillit immikkoortilluit pikkorissarneqartarput kingullermik Spaaniamiusut oqaluttunik ITCIP-mi ukiutisamat matumassiongatsigut pikkorissaasoqarpoq. During last year's the Indigenous Permanent Forum was created, so are they learning different things now? Yes, of course, because the United Nations Permanent Forum was not in existence in 2000. Spaaniamiusut oqaluttunik ukiortuutuusintimik pikkorissaasoqarmat nunat inoqqaavisa FNMi isummersuusqatigitarfiat suli pilersinneqarnikuungilaq taamaatumik maanakkut pikkorissaaneq allaaneruoq ilinniartiteriaaserlu аллангуутеқангаатиарсимавоқ массаккуллу пиккорissarnermi пеқатаасут Spaaniamiusut оqaaseqartuusut FN пиллугу паасимасеқарнеруйуссуупут нунат inoqqaavisa FNMi isummersuusqatigitarfiat pilersinneqarsmanera tamatumuunga pissutaavoq isummersuusqatigitarfik taanna FNMi qaffasissumik inissimasuuvoq. It is a unique place because it is the most autonomous indigenous. Det er et helt specielt sted, for det er det mest Kalaallit Nunaat asseqanngitsuuvoq nunat inoqqaavisalu silarsuani nammineernerpaalluni inissimasuulluni namminersorneruoq nammineq naalakkersuisoqarluni nammineq inatsartoqarluni namminerlu sulifqarfiuteqarluni Kalaallit Nunaat malitassatialaamat iliniarfigaartussallugu orni tassaqqissuuvoq Elsa Stamatopoulo nunat inoqqaavisa isummersuusqatigitarfianni allafeqarfimmi pisortaaqoqarpoq Inuit neriuteqartiineraani suna pitsaanerua inunnut tunniussinnaasaq pitsaanerpaaq tassaavoq neriuut ITCIP-mik aallarniisoq Ingma igiugaluaq inuiat assiingitsut pikkorissartafiat ITCIP pillugu ilaatuut taama oqaaseqarsimavoq ITCIP-mi pikkorissaanerit nunatsinnit nunanilu allanit aningaasaateqarfinnit aningaasaliifiineqartarput. What do you think about ITCIP? ITCIP is like it's very different from what I expect. Means like it is very good. ITCIP naatorsuutigisannit allaaneruissuuvoq pikkorissarneqarnerput pitsaaseruissuuvoq nunani tamalaani suleriaatit pilluit ilismasakka annertutipput kultuurit allat pilluit ilikkaaqangaatiarpugut tamatuma saniatsugut inuit kultuuriat pillugu ilikkaaqarnissamut periarfissineqarpunga nagguaqatsiit inuit pilluit aamma assut ilikkaaqarpugut nagguaqatsiit inuit kikkuunersut ilismalerpara. Have you ever thought about that you should go to Greenland? Oh no, never. And I never knew that people live in Greenland. Kalaallit Nunaat pillugu tusaaqangisaanernikkuunga aamma ilismangilera Kalaallit Nunaat inuqartoq. In which way did you find out about ITCIP? One of my friends told me once, and I didn't believe. Then last year Kammamma ilaata ITCIP pillugu uqaluttuuppaanga aallaqqaamulli ITCIP pillugu uqaluttuarmat upperingilara immersuiffissannik tunigamiga taava misilillugu ITCIP-mi pikkorissarnissara qinnutigaara. What did you learn from ITCIP? Did you learn something that you can use in your culture to fight for your rights? Oh, sure. One thing the Naga people are lacking behind is using the tools to lobby around in the UN system. FNMi immikkoortortat assiingitsut pilluit paassitinianissamut tungatilluu periaatitsuut sakkuineqarsinnaasut inuiat lahaakat ilismasqarfiarpiangilaat
Tässä taamatut suringisaanarsimavugut. Uanga taamaaliortalissaanga. Suriniaqatigiffit arlaani suliaqalerniarpunga aamma nunat inoqqaavisa effennimi isummasqatigitarfiata ataatimersuarnerani peqataasarusuppunga. Indiap avannaata kangiani nunat inoqqaavi 1500-juupput taakkulu uqaluttuutissavakka ITCIP-mullu qinnutiqaqqusavakka tassami ITCIP nunat inoqqaavinut tungassutiqarmat nunat inoqqaavinillu ilinniartitsoqarluni. Matthew, how was it for you to lecturing at the ITCIP in Greenland? Well, I think the International Training Center for Indigenous Peoples is a really good institute where you're informing the indigenous people. Pikkorissartarfik ITCIP pitsaалluinnartuuq effennimi isummersuqatigitarfik pillugu effennimi inatsit pilluit nalunaarutit traktaatit inatsisaat nunat inoqqaavissa suleqatigisitaat nammineq uqartussaanermut nalunaarutit ineriartorsimanerat soorlu nunamik piginittussaanermut tungassuteqartut nunamik aqutsineq immamut tungatillu uqartussaanerit pingortitamit ismalluutit innuttatta nammineq uqartussaanerat nammineq uqaaserisaasa nittarsaasinnaanerat piginnaatstaafinnillu ilismaseqarnissaat inatseqangitstut allat nunagisaani najuaqartuunermit ullumikkut angusagut tassa effennimi nunat inoqqaavisa isummersuqatigitarfqalerneratsugut nunanni tamaraanit lakkutigineqalernikuupput tungaviussumik inuttut piginnaatstaafiut akertilersorneqassangitsut tassa inuusaatittinnut tungassuteqartut inuunitta qanoq ittuunissaanik aaliangiisinnaanerput naalakkersuisorisani kikkut attuumasqarfigisinnaanerigut nammineq aaliangiisinnaaneq tassa nunarsuarmioqatigit ataatimuoqatigisinnaaneri pingaarutiqarpooq ITCIP-mi pikkorissakkuut nunagisaminnik arsaagaasimapput parnaarussaasimmapput inuaqatigit toqoarneqarsimapput nunaqarfigismasaminni sakkulersorfigineqarput inuit piginnaatstaafi eqqumaffigineqaratik pingitsaalisamik meeqqat sulisorineqartarnerat uqaasi kultuuriilu ataqqineqangillat inuiaat nunagisaminnit nuutineqartarput piitutullu inuutineqartarlutik iluusererussuttagaat pilluit pisinnaatstaafiqartinnaveersaarneqartarlutik tassami naalakkersuisut qulluunerusut isumaqartaramik inuiaat qanoq ittunik atuaqarunik pitsaanerunersooq. I think the International Training Center for Indigenous Peoples is a form of informing the indigenous peoples of their rights and how they can advocate. Isumaqarpunga ITCIP nunat inoqqaavisa piginnaatstaafiinut aamma qanoq illersorneqarnissaanut isummersuqatigiffiusoq nunanilu tamalaani suliniarnissamut sakkussanik ilinniarfiusoq naalakkersuisnut piumasaqaatiqarnissamut taakkununga sakkussaalerniassamata aamma sunniinniarsinnaangorniassamata sakkussallu pineqartut ilinniarluartarpaat sumiiffinnit aggerfiisaminnit nunaqqatiminnut sullisnerminni atortarpaat nunaqqatiminnut attaveqartuartuullutik siniivimut iffinnip illorsuanut ataatimigiassagunik innuttatik puuyussangikkaat oqaaqqissaartarpagut nunani tamalaani isummersuqatigiffiit innuttamik qanoq pineqarnerat pillugu naalakkersuisuminnut inuillu tungaviusumik piginnaatstaaffi pilluit erseqqissumik paastitiniasinnaaput pikkorissariat nuumiinerminni nuupkumlaapistorisiata ataatimiitarfiani nuuppuomistaria naapippaat. First of all, welcome to Nuuk. Mit navn er Agnete Davidsen, og jeg er borgmester her i byen. My name is Agnete Davidsen, and I'm the mayor of the city. Vi har glædet os til at få jer. Nuumi borgmesterip Agnete Davidsenip nuannautiineqarpaa ITCIP-mut pikkorissariat tikeraartut pulaarnerat tassami ITCIP aasami pikkorissaanerani pikkorissariat pulaarternerat ileqquulersimammat. Yummy, yummy.
You could read it, please, using apostrophe S. Or do we even have small groups from general? ITCIP afan apassaningerlanqarpu katillui nuhorno 50 missaa peqataarap nunan assiingitsuneersut iluaqutissartaa ersilerpa Aaqqissuisoq ITCIP massakkut Nunatta malaakornanni pingaartumillu nuna inoqqaavisa quyanartum pitsaasoruissuarmik tusaamaneqarpoq aamma takusinnaagatsiu maani nuummi aasaaneran taamatut pikkorissartinermi peqataasartut arlallit tassa inui pisinnaatitaaffiinut tungassutseqartuni suliaqarfinni aamalu nuna inoqqaavisa kattuffiisa akornanni pitsaasumik inissisimallutik atorfingissaartut imaappoq soorunami maangatikingиннэрминни аама пигиннаасақарлуарпут кисианни аама маани инуи писиннаатитааффиинут тунгассутеқартун pikkorissartinneqarnertik таанна саккутут питсаасутут pikkorissarneqarnerти аторлуарлугу ингерлариаққиттарсимаппут амерлангаатсиарпу in the UN or elsewhere. The national law prevails in that sense that you never say that human rights law are created. They are merely manifested. Human rights law is not something that is given or granted to anyone. It's respected.